ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وغفر الله ذنوبهم ila arwah sanda sedia bangga sepuna asatidah dan bangga sepuna murid di tingkat daud dan Raudhatul Atfal ini kasih bangga sepuna sebuah tulisan sareng Allah Subhanahu wa ta'ala di syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaulillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين pelaksanaan imtihan sama Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan selamat sambungan rintangan pamangkasan Allah lancar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami sampaikan. Semoga dengan pembacaan surah Al-Fatihah tadi acara ini berjalan dengan lancar. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu acara inti, di mana acara ini diisi berbagai lomba mulai dari tingkat PAUD sampai RA. Untuk tingkat PAUD adalah lomba surat-surat pendek dan baca doa, dan RA lomba surat-surat pendek dan hadis. Baiklah, untuk lebih singkatnya waktu, kami pasrahkan kepada koordinator lomba. Kami persilahkan. Sebelumnya untuk murid PAUD jangan terburu-buru pulang dulu ya, nanti ada sesi foto bersama. Nah, Cek Duka Puru saya mau lihat. Baik, terima kasih kepada saudari MC atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Namun sebelum acara lomba membaca surat-surat pendek dan doa-doa, kami akan membacakan tata tertib lomba. Dan tata tertib ini berlaku untuk hari ini dan sampai nanti berakhir seluruh rangkaian acara lomba. Adapun tata tertib lomba, 1. Peserta harus berada di sekolah 5 menit sebelum lomba dimulai.
2. Peserta akan dipanggil sesuai dengan nomor urutannya. 3. Peserta wajib memanggil salam dan diakhiri dengan salam. Jadi untuk hari ini dan seterusnya wajib memanggil salam dan diakhiri dengan salam. 4. Apabila peserta dipanggil tidak hadir pada panggilan pertama, maka peserta akan dipanggil kembali di urutan terakhir. Apabila di panggilan terakhir peserta belum juga hadir, maka peserta kami nyatakan gugur. Tata tertib ini berlaku untuk semua lomba baik tingkat PAUD, RA, dan MD. Demikian tata tertib lomba ini kami buat sebagaimana mestinya. Pamekasan 14 Juni 2023. Koordinator lomba Bunda Misiani. Hal-hal yang akan dinilai, kefasihan kami pasrahkan kepada Bunda Kurotun Nasihah. Kebenaran kami pasrahkan kepada Bunda Siti Laili Rahmah. Kecerdasan kami pasrahkan kepada Bunda Fitria. Kepada semua dewan juri diperkenankan menempati tempat yang telah disediakan. Langsung kami panggil dari nomor undi 1 sampai nomor undi 5. Tia Seri Najmi, Jihan Talita Ulfa, Ayesa Haura Ahmad, Hilya Nabila Erfandi, Siti Aisyah Al-Ghazali untuk menaiki panggung kehormatan.
Langsung kami panggil Ananda Tiasari Najmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Quraisy. Baca doa memakai pakaian. Selanjutnya Ananda Jihan Talita Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Ikhlas. Baca doa sebelum tidur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ananda Aisyah Haura Ahmad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah An-Nas. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahu ma'ulana lazim. Baca doa bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Artinya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah mati, dan hanya kepadanya kami menyembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ananda Hilya Nabila Erfandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Quraisy. Baca doa akan menaiki kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadullu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim. Dengan nama Allah tiada akan mendapat kesulitan bagi Allah sesuatu apapun di bumi maupun di langit, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ananda Siti Aisyah Al-Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Falaq.
baca doa ketika berbuka puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil Nur Arsy Aprilia Zain, Mutmainnah, Muhammad Nazlan Ihza Ramadan, Muhammad Ibrahim Arafi, Muhammad Abizar Ali Farodis. Langsung kami panggil Nur Arsy Aprilia Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahu maulana al-azim. Baca doa akan melakukan perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asulu wa bika ahulu wa bika asiru. Artinya, wahai Tuhanku, dengan pertolonganmu aku bergerak, dan dengan pertolonganmu aku berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ananda Mutmainnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi malikin nas min syarril khannas alladzi yushiruna minal jinnati wan nas. Baca doa sebelum tidur. Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ananda Muhammad Nazlan Ihza Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah An-Nas. Baca doa masuk WC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ananda Muhammad Ibrahim Arafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu Baca doa melepas pakaian. Dengan nama Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ananda Muhammad Abizar Ali Farodis. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatan syita'i was-sayf. Falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Sadaqallahu maulanal azim. Baca doa masuk rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairal mulaj wa khairal ma'aj. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahirrahmanirrahim. Wa ala Allahi tawakkalna. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan rumah yang ku masuki dan kebakaran rumah yang ku tinggalkan. Dengan nama Allah aku masuk dan dengan nama Allah aku keluar rumah, dan kepada Allah aku berserah diri. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Naswan Habibullah, Mega Natalia Asyifa, Maulana Afiq, Kaira Almaira Rahman, Felisa Naswa Zakira, Fatimah Az-Zahra, Ahmad Arkan, Davendra Emirul Bayan. Langsung Naswan Habibullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahu maulanal azim. Baca doa keluar masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min fadlika atina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu sebagian karunia-Mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, turun. Sudah. Selanjutnya Ananda Mega Natalia Asyifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah An-Nas.
Baca doa sebelum mandi. Allahumma fili dambu walafiku sultan wabariku sulisku ayatullah ya Allah alhamdulillah bapakku dan berilah kepada umatku serta buka kepalanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ananda Maulana Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'budu wa la ana abidun ma abattum wa la antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahu maulanal azim. Baca doa sebelum wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alna tahura. Artinya dengan nama Allah yang maha berkasih lagi maha mulia. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ananda Khaira Almaira Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca doa masuk rumah. Bismillahirrahmanirrahim.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ananda Felisa Naswa Zakira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Ikhlas. Baca doa keluar rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ananda Fatimah Az-Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Lahab. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab Tuma luhu wama kasaba saya lalu jatala habiu wamra'atu amma lataratuba bihi habaza mimman satah sadaqallahu Baca doa keluar masjid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu sebagian duniamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor undi terakhir yakni Ahmad Arkan Davendra Emirul Bayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya
lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahu maulanal azim. Baca doa saat bercermin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Allahumma kama hasanta khalqi wa hasib khuluqi. Artinya segala puji bagi Allah, elokkanlah kiranya kelakuanku sebagaimana Engkau telah mengelukkan lupaku. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara lomba surat-surat pendek dan doa-doa untuk tingkat PAUD. Kami selaku koordinator lomba, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kepada koordinator lomba tingkat RA. Kepada semua murid RAA supaya berkumpul di bawah terot karena lomba akan segera dimulai.
Naswan sama Naslan supaya datang ke depan masjid. Naswan, Naslan. Bunda tulian bunda tulian. Sebelum lomba dimulai, kami akan membacakan kriteria penilaian. Kebenaran kami pasrahkan kepada Bunda Misyani. Kefasihan kami pasrahkan kepada Bunda Nurul Aini. Kecerdasan kami pasrahkan kepada Bunda Mufarrohah. Kepada semua dewan juri kami
Mohon untuk persediaannya menjadi juri yang terbaik. Sebelum lomba dimulai, mari kita dimulai dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raka Arfabian Rahman, Adinda Zahratus Syifa, Azril Khairul Faizal, Sri Aminatus Zahra, Muhammad Fajar Ilham dipersilakan menaiki panggung. Langsung anak yang bernama Raka Arfabian Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Fil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahu maulanal azim. Baca hadis tentang menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor undi kedua Ananda Adinda Zahratus Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Humazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a
Baca hadis tentang menyebarkan salam. Sebarkanlah salam di antara kalian. Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya Ananda Azril Khairul Faizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarris waswasil nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baca hadis tentang menjaga lisan. Ansur alaika lisanata, jagalah lisanmu. Ansur alaika lisanata, jagalah lisanmu. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor undi selanjutnya Ananda Sri Aminatuz Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahu maulana azim. Baca hadis tentang menutup aurat. Inna muhinan tura auratuna, sesungguhnya kita dilarang menampakkan aurat kita. Hadis riwayat Muslim. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor undi 5 Ananda Muhammad Fajar Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul maulanal azim. Baca hadis tentang indahnya berbagi. Al-jadu
Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ananda Muhammad Miftahul Khair. Nurul Faiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baca hadis tentang menyebarkan salam. Afsus salam bainakum, sabarkanlah salam di antara kalian. Afsus salam bainakum. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami panggil nomor undi selanjutnya Ananda Muhammad Miftahul Khair, Muhammad Arsy Al-A'raf, Muhammad Nazirul Ashrafi, Muhammad Gufron Nur Hidayah, Abraham Alexi Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Quraisy. Allahumma a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilati Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-sayf fayabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Sadaqallahu mawlana al-azim. Baca hadis tentang kasih sayang. Malayarham layurham. Siapa tak sayang tidak disayang. Malayarham layurham. Siapa yang disayang tidak akan disayang. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Nanda Muhammad Arsy Al-A'raf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Fil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al
Baca hadis tentang persaudaraan orang Islam. Al-muslimu ahul muslimin. Muslim itu saudara muslim lainnya. Al-muslimu ahul muslimin. Muslim itu saudara muslim lainnya. Hadis tentang hadis riwayat Muslim. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor undi 9 Ananda Muhammad Nadirul Ashrafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla layunbadanna fil hutama wa Baca hadis tentang sholat tepat waktu. Sholat waktiha, hadis riwayat Muslim. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ananda Muhammad Gufron Nur Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca surah Al-Ma'un. Baca hadis tentang berakhlak baik. Inna yakum ahasanikum ahlakan. Sebaik-baik orang di antara kalian ialah orang yang baik akhlaknya. Hadis riwayat Muslim.
Cukup. Nomor undi terakhir Ananda Abraham Alexi Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa baca hadis tentang menjaga lisan. Ansur alaikan sanaka kerjakanlah salawatuna salatan waktuan kerjakanlah salawatuna. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah lomba tingkat RAA. Apabila ada kesalahan kami memohon maaf. Dan beralih ke lomba RAB. Dan kami serahkan kepada koordinator lomba. Sebelum lomba dimulai akan membacakan kriteria lomba. Kebenaran kami pasrahkan kepada Bunda Qurratun Nasihat. Kefasihan kami pasrahkan kepada Bunda Fitriah dan kami pasrahkan kepada Bunda Misyani dan kecerdasan kami pasrahkan kepada Bunda Matus. Langsung kami panggil nomor undi pertama yaitu Ahza Dafa Pratama, Hilwatun Naura, Nurul Hasanah, Muhammad Iman Nuriski, Muhammad Ridwan Al-Aziz, Muhammad Akbar Rizki Kenza Saukun. Yuk langsung Ahza Dafa Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim.
yubaddil fadzalikal ladzi yad'u yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un sadaqallahu maulanal adil. Baca hadis tentang menutup aurat. Inna nuhina antara auratuna, sesungguhnya kita dilarang menampakkan aurat kita. Hadis riwayat Al-Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ananda Hilwatun Naura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah At-Takasur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim summa la tarawunna ainal yaqin summa la tus'alunna yawma idin 'anil na'im. Sadaqallahu maulanal azim. Baca hadis tentang sesama muslim bersaudara. Al-muslimun ahul muslimin. Muslim itu saudara muslim lainnya. Al-muslimun ahul muslimin. Muslim itu saudara muslim lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ananda Nurul Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahu maulanal azim. Baca hadis tentang wajibnya menuntut ilmu. Talabul ilmi faidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor undi selanjutnya Ananda Muhammad Iman Nuriski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Baca hadis tentang menyebarkan salam. Assalamualaikum. Bacakanlah salam di antara kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor undi selanjutnya Ananda Muhammad Ridwan Al-Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Fil. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam Baca hadis tentang indahnya berbagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor undi selanjutnya Ananda Muhammad Akbar Rizki Kenza Saukoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Quraisy.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Shadaqallahul adzim. Baca hadis tentang berakhlak baik. Inna yarukum ahasinikum akhlaqan. Sebaik-baik orang di antara kalian ialah orang yang baik akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor undi selanjutnya Ananda Nur Aufa Siddiq, Afifah Atirah Bilqis, Muhammad Alam Firdaus, Wilda Kaila Tahzan, Jasmine Kotrunada, Muhammad Rizki. Langsung Nur Aufa Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Humazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a wa a'addah. Yahsabu anna malahu ahladah. Kalla layunbadhanna fil hutama. Langsung Muhammad Zakaria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahu maulanal adzim. Baca hadis tentang sholat tepat waktu. Sholli sholatan liwaktiha. Kerjakanlah sholat pada waktunya. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ananda Anindita Kaiza Az-Zahra. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Humazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malahu wa addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumdanna fil hutama. Wa ma adraka mal hutama. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim mu'sadatun fi amadin mumaddadah. Shadaqallahu maulanal azim. Baca hadis tentang indahnya berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ananda Ahmad Afdol Gilang Raditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahu maulanal azim. Baca hadis tentang menjaga kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ananda Dianda Ayuno Fitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Lahab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran data lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Sadaqallahu maulanal azim. Baca hadis tentang menyebarkan salam. Absus salam
naum sertakanlah salam di antara kalian absus salam bainakum sertakanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ananda Kaisar Ahnaf Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'akal wal abtar. Sadaqallahu maulanal azim. Baca hadis tentang wajib menuntut ilmu. Tolabul ilmi waridatu ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ananda Adiba Syakila Lasmana merupakan undi yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasi mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man saqulat mawazinuh fa wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sadaqallahu maulanal azim. Baca hadis tentang menutup aurat. Inna nuhina antura auratuna. Sesungguhnya kita dilarang menampakkan aurat kita. Hadis riwayat Al-Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah lomba membaca surat-surat pendek dan hadis untuk tingkat RAB. Kami selaku koordinator lomba, apabila ada kesalahan maupun kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mik kami serahkan kepada saudari MC.
Demikianlah lomba surat-surat pendek dan hadis tingkat PAUD dan RA sudah kita lewati bersama. Kami sebagai pembawa acara, apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mambu. Apa yang abang nak cakap itu? Becek lang tu lah. Dia orang. Kamu Ken. Apa tu dari? Oh, dah akan dari. Dari macam-macam na YouTube ren. Wes, kita aja nggak. Ngapa Ken? Buat tanya. Dari macam-macam na. Apa? Abang selamat. Jok panas kan. Nggak ada yang cemur.